share la pen ke comment pruajang tu la pen ke hijung apik la son thom Yesus Kristus pan as a gift adana son attack alang dong pilo bo son chip na sing ni le dak pasi etiat ni ke charlie pangsi ini hang lo la da ason tinta is spiritual meaning do nah karjong ana tu isia ko bilang abidi ba ortho do sidang ke pudam ke gong nah share ke gupilo la ke itu nam da ador sopi apostu la pelang na meno te pirte angbong ke bosuan ke share helo ador ke su pulitum pudamut la posi la bangso meaning ke spiritual meaning ke la helo pudong dam ke kingship on earth besozibo share pan ki pudam ke hempuji Krishna mo arnisi la bangso pirte long alangli recho choji number 1 la pen ke hini long boro bangki kamen pruajang tu hempuji Krishna arnisi la bangso pirte bangsi alangli papia tumapan apranch biji la pen ke thoma bangki hijung apik Yesus Kristus la bangso pirte wangsi mo arnisi la bangso pirte wangsi alangli ko pilma alangli sakor son plangi boson chi la son thom apostu pe sa thap chari bana nasi ladaki pudama tenki is not fulfilled yet la son thom abongke sonni abangke already fulfilled like plain tanglo nah son thom abong sonni ke plain tanglo kopisi plain tanglo mo pulamte number 1 abangke kipula hilochi kamen pruajang tu ma sel hijunga apik kipudamke mo arnisi hempuji Krista arama sopo la bangsa pirte alangli wangsi alangli bahang tekchi la penke alangli sakora son manji bo sonjibo la si alangli ke arama sopo la pen pir sidiga thak ke do la ana keringi powariar isi ke do ma stamla ka do bichi osi alangli bangsa pirte munita solang chi plangsi pini nang li pen son chi plangsi la bangsa pirte along alangli mahang nang teklo Panalang yang mahal nak take depel, labang soa pertelo, ningkan thong kaya ke thom, raj timana mang soa perte dulu, labang soa perte kita ona hots dame, alang li laki ko piloma, is not sakor soal li kam claim lo, alang li muni na so, nang li penili sana tak sila mang soa pertelo, nang do nang tag lo, lapen ke alang li, kosong ma pulang te, sakor tu masong sila li kam claim lo soa pertelo. Alangli bangkri heni Arya sang ho tuma phanta alangli lang NC alangli dhumana king chamlo laki king ke chama kam ke kopila ba sakor tum si claim cho arling ke thi komani officer lo tu komani ke thi career tu komami MLA to komani political muni ke thi se atu da sana tumli bang phana king chama sana kam claim nah, aking ke chama kam ke bilma sakor tu, nah, ki bibi dal son si claim cho, sita mi Yesus Kristus lagi arna masupulo, ala ni ke perti le pensini ka pinchong arna asupu pui pumpe, sita mi ala ni ke bilma, labang so perti wang pen, ala ni sakor sorang li kam claim lo, kosong ma pulo tangti sangho tu ma pan, ala ni metang matsi, sangho tu mana king cham itu telong lo. La pen ke la dan mechuang ding pi inkoi la pen ke inkoi ner keblong itu purhida mena Matthew chapter 20 verse 28 mechuang ding pi inkoi la pelang ding su inkoi ner ke la da pisi puma pulutante
Nadang sansi pulong laki munit asupo asong thak lo apike alang ni bangari deng pen kiru ke thai kelong chi aphan le ke wangkali bonta kiru ke thai ji lapen ong dunga tuma phan kape jok chi aphan ame thang apran kachipia phan sigang lo boson si bo da pulo alang ni kiru ke thai kelong ji aphan le labang sa pir theke wang peralang ne mahang ke thek la pugali sila melang ni ke wangkala hello je kiru ke thai ki pija phan ki duk dara tuma phan ki boy dara tuma phan ki so dara tuma phan ki lang me dara tuma phan la tuma phan kiru ke thai ja phan la tuma phan ki pi me ja phan si alang ni labang sa pir the wang lo la pen ke alang li papia tuma phan apran ke chipia phan si alang labang sa pir the wang lo pi tun dak chini da. Praise the Lord. Number 1 la hello hiri nomor banki je ador ke sojang tu na ba kamen projang tu he has to die na alang li labang sa pir the wang si alang li chinang ji papia tuma pha pininang li son ba ili tuma son ka heno ke klaim ba tuma pha ara man ka chini ne tuma pha laban ka do ko ya muni da pha pir the ke do ana muni dhan ke pijok chisi alang li me thang apran kal bhara khosalang li piji son ji da sona thing si alang li labang sa pir the wang pen papia tuma pha na me thang apran chi pi do. Praise the Lord. Lai tum thei gam long lo lai hini playing tang lo sita me isi ke playing dam de do abang do lang gong na share laki dag pulo kingship honor labang sa pir the along arni si alang li rechu chuji poson ji palabang so ri chuki chuji ke no na ma playing pela ko ane ke prab ji ni laki li tum chini le seme ka chini ke I tumar naam Hempu Jesu Krista mate puar naam selang li chini toji poson ji. Praise the Lord. Athema ala li me thang ke bang jita chini le komasi chini ma pulo tante puar naam Jehovah alang si chini to dosan si tu arna malang pelong lo la sida ke pudamar teng ke la hello ji go ke kingship honor pir the labang so pir the lo arni si alang li richoji richo plang ji la pen ke rat pangri ji aso rat pangri ko men tu plang pa ma pulu tante lengke da arna malam ki pudam ma ke jong dama teng so na lo ji jai pidi ni tum ke do bomadu mondolia tum kristaman ke kroi accord pe angel tu bangkwan si arna makar jong pen ken kam chi joroma arna makar jong man ke plen sera tu arna maga chin ki boyo tu arna man ka chohodai binong tu kristo ban ki kroi binong tu kahino son sori chi osi arna hello ne arna lo alang ipan paper ne long ke joga we alang ipan paper te ne thang ka kali ke matha pen arna man chohodai binong tu ana makar chong pen ke plen sera tu ma phang ke pilo ma dadak ana malam pulo la tu ma phan mix frequency la bang so per the pen room bon ko hi bo ji hallelujah ana phan jitya ana por dang le lu dang ti ana ma te khara pen pa ut ki bo no na hu ko pilo ma la tu ke pilo ma mix frequency la bang so per the pen phan pon de to bo so ji hallelujah aprang si Kristo ben kita tanggal tuan pon si api kereng lang tuan pon tu jadi tuan si lapan ki latum pon delo pada ko nasi tu puma pulo tangti latum ha sini nak bela ma hadak meri sabdalem meri saka so piso ke pangrialong hadak he doji buson si da kapeklang deng pi Kristo kep alinso troxila pener kebolong pulo meri sabdalem hadak si dolam po buson si rapture lo ni pudam bang ke rapture na ana makar chong pen ke pren sera tu peni Kristo ban ke chalang pera tu Kristo peni sina ke plan akora bang jelo tu ana man ke matha e bang tum ke piloma jitya la paso pang odasi ki vodo na hoto piloma la to mix frequency la to matu am de pola pen ke ha sining song meris of the name मेरे सागर सो पिसो के पांगरिया लोग सी हलादाक दूधा पोपो सोची
halabang so aningkan trok siang bongke ningkan trok siang bongke labang so pertelong ke pilama antichrist buatum pensi labang so perte rule bu zonzi labang so perte atum se hahon bu zonzi labang so hu ke pilama ladak lamat helong poje Daniel ang din troxy lang so lapen kaning so ne sirke troxy nerke lapen ke Daniel ang din crazy lapen ke inkoirasi hadang lamat helong po kosong ma pulang te mo arni si labang so perte la so ningkan troxy ang bongke alang liko bela labang so perte ke antichrist kristari pensi labang so perte pangri bu sonsi po perhala bang so ke pangri una hot ke bela inut men of peace busong ahi badak Daniel ang pi inkorasi le penke Christian inkorasi long thelong podak kuji kulma pante hadang si buboje la ningkan troxiang bong ningkan ke thombra achi team anke hadak men of peace busong sido labang so medo perte amori aja tina tumalong benta ningkan sam ke doja pa ningkan sam ke doja pa dang li convince busong sido Ron kichi thod hada dia phang da son claim li boton sipu sita me nikan ke thombra chitim alang li pardon bente another 3.5 years lapan ka preg nikan ke thombra chitim ana bangki pilama labang so moni alang ni me thang amatsi isia ai chip muni dang no mate ala mang son sipu boton sipu the man of peace will make covenant with the people of this world to have peace labang so muni labang so perte muni to pen when my peace ke doja phan ningang sam ke doja ban ron mai ka wedak ja phan sonsi cheplangi bo sonsi bo bonsa ningkang ke thombra achitim parlo pulotangte biloma la ame thang amasi arnam puchi krong po sonsi bo langda hanan 2 Thessalonica chapter 2 verse 4 kumi pap bangode puri thate 2 Thessalonica chapter 2 verse 4 long lo man ne hallelujah 2 Thessalonica chapter 2 verse 4 long lo man labang so bangke hala arnam pu kachekrong hap mate munida tu karom hu amar an abe tursi lagado kawe tumapan ang aber biji alangli arna mahem arlo anta dutam si ingi dam si lapen arna ke alang hello ji Dadal 2 Thessalonica angdeng pi hini angdeng sukti long pulo labang so bangke hala arnam pu kachikrong thap mate munida tu na kardom hu amar an abitursi lakado ko ya tumapan ame thanga ber cbg alang ni arna ma hemarlo anta ludamji ini damji lapen arnam ke alang li hello pusi chikrongji butonji la so moment of peace wa bang piloma alang li the nation of the world labang so purity amonida tumala ke tumalong je ko piloma ningkang sandonanji lapen ke ron maya weda danji posonsi alali ke do panali convince posonsi stami after 3.5 years nikan ke thomra e benga piki alangli tardo ma helong si alangli ini chi lapen ke alangli me phama su chi pupo ne hello arnam lapen ke le phanardo no pusi alangli puji posonsi lapen ke halamang so hodan si lapen ke kapeklang along da ko tulo kapeklang ani pik kre thom na pen kre pholong da putulo je alangli murti pin song se alangli his alangli me thanga image alangli me thangar chi sonali bonaisi pin song se la si rada tumapan khe tumapan labang so murti kapar dom to ya pan alangli hukum biye bosonsi bela bang so hukum kiwan kachili bana job peloma hala bang so hud ansi la nikan jong sim halang sun nikan ke thom ra chitim hot ke